Wegi gwenge mag Port Victoria wacho ni gin kod luoro mar monj kod jonjore mag nama kanyakla kod apisa mawuok e piny Uganda. Maetoka apisa mochung'ne arita nam Athman Juma lok tesende apoya. Kotelnegi kod jakom wegi Clement Sanya giwacho ni Juma kod apisa go osebedo kakonyogi mathoth e nam kendo thiro weche monj mag nama. Gimedo ni log tich mare sama ne ochako twak gi jowetegi mawuok e piny Uganda mondo giwe thuolo jolupo adek mondo we thuolo jolupo adek kono ka giwacho ni wi gidhi mono weche mag jolupo go. Sasa tuko na kilio kama bichi yangu, tuko na watu watatu walifungwa huko Uganda. Hata jela zenyewe hatujui, mara wako Luzira, mara wako Jitaria, mara wako transferred wapi. Sasa tunashindwa, mtu mwenye anatuhudumia, mwenye anafanya kazi yenye inastahili. Tena ndio tunasikia anataka kwenda. Hapo na tuko na adhira, tafadhali serikali tunaomba tu matiangilio maneno na nini Mr. Juma baki hapo Port Victoria atufanyie kazi yetu. Juma alikuwa anatusaidia sana kwa uharaka wake, akipigiwa simu ya kwamba kuna jambo linatendeka ndani ya maji. Juma huwa anaharakisha sana kufika mahali pale na kutatua hiyo shida iko namna gani. Hasa hii wavuvi tunalala tuko vizuri, hata boti kuibiwa saa hakuna, zinapelekwa Uganda kuuziwa, hata neti za watu. Saa watu wanaenda asubuhi kutoa neti zao. Sasa kilio chetu tunalia sana kama wavuvi. Kwa sababu tuko na boat almost 192. Na tunaona usalama wa boti na neti haza zinalala kwa bichi kwa sababu ya usalama wa Juma. Sasa tunalia wakimpeleka transfer mara moja. Hii cross border meeting itakuwa namna gani? Wale wanashika wanaume wetu, wanawanyanyasa, wanawatesa. Lakini kwa ile serikali yenye ilipita ikaenda, hatukuwa tunaona hata hii msaada ikitufikia hivyo. Sasa hiyo msaada yenye Juma alitumanisha mpaka wakafika huko wakawaleta, pia sisi tukawaona, tukashuhudia na macho. Imetupea sana changamoto kusema Juma abaki. Na hata at least atusaidie sisi wenyewe tuone vile tutaenda, hata wakikuja wakisema hiki na hiki, lakini ametengeneza nchi. Jodak mana unerie county Masamburu mosebedo kayudo midhiero mar pi kuom kinde malach koro yudo fuongruok bang' ten county makono kunyonegi yawo mane oger gi omenda makwane romo $28,000,000 kokalo kuom riwruok mar ten county Masamburu kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Narig igeno ni biro konyo reso ngima oganda kod le county no. Jodak mosebedo kawuotho kuom thuolo malach omor kuom okang' ma ten county okawo e gero negi yawo no. This dam is serving about 3 wards in Samburu that are neighboring here, with a catchment of about 20,000 people. The dam is ideal for both domestic and livestock uses, but we're also looping in fish farming. We get the fisherlings here, and hopefully that can also be a source of an additional livelihood for the communities around here. Tumekuwa tuki experience drought kama Wasamburu,